Subhanallah, hadiste kelет. Her bir adamın canı birden çığa berбейт eкен. Bilip koyuңуз, key bir adamın canı kumurska çakkanda ile çıgat eken. Key bir adamın canı tiriүү echkinin terisini şupurып algандай çıgat eken. Ekөө birden çıkpayт туган. Allah'ın yolunda can berүү dagы jөнөкөй эмес bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Tekebirlik kıpınday kimdin жүрөгүндө болсо 5-тин 7-тин жыттабайт dedi. Жакшы машина айдаңыз, tekebirlikке кирбейт. Жакшы үй салыңыз, tekebirlikке кирбейт. Жакшы кийим кийиңиз, жакшы тамак жеңиз, tekebirlikке бул кирбейт. Эки нерсе tekebirlikке кирет. Адамдарды кемсинтүү, адамдарды төмөн көрүү, акыйкаттан жүз үйүрүү. Ушул экөө tekebirlik. Сизге бир акыйкатты айтса, эмнени айтасың? Bir акыйкатты айтса, ошодон жүз үйрөт да. Din bul hakikat. Dinge çakırganda yüzü yürümemiz.